I pozdrav ljudi, evo danas da vam snimim dizalicu na kojoj ja radim. U pitanju je Liebherr model LTM 1045 platforma, znači to je ovaj gornji deo, a dole je kamion Scania oznaka P420. Maksimalna nosivost 45 tona. Sada ću vam pokazati kako se ona raspakuje. Nadam se da me čujete, pošto ovdje na gradilištu gdje radimo ima još radnih mašina, još vozila koja prave buku. Evo ovdje moja kutija gdje postoji znači ključ, kontakt. Nadam se da ste čuli ovo piskanje. Čekamo taj zvuk, pokrećemo motor. Pustit ćemo malo da odradi iz razloga što nije paljena preko vikenda. Evo, jako je lijepi sunčan dan, nebo je vedro. Samo da uzmem rukavice pa ću da vam pokažem postupak rasklapanja. Uvijek imajte jedne rukavice ovdje u donjoj kabini, jedne u gornjoj kabini i treće rukavice obavezno u nekom od bunkera kada se prešnirava sajla, da rukavice jedne sačuvate, a ove koristite za prešnjiravanje sajli jer su one jako prljave i masne. Imamo tri ovdje faktora zaštite same ove stope da se ne bi otvorila u vožnji, u transportu. Znači prvi je ovaj ovdje, moramo ovako, znači to je moj prvi osigurač. Drugi je ovaj ovdje i treći je ovdje. Nastavimo. Znači na ovoj zadnjoj isto. Jedan osigurač, drugi osigurač i ovaj treći za donju stopu. Na drugoj strani isto. Dobro. Ok. Ovo ja što imamo ovdje, otvaramo na ovaj prekidač, znači otvaramo stopu. Pošto je ova stopa blizu ove čaše, ove to jest rupe, moram kompletnu dizalicu pomeriti naprijed. Ovaj znači prekidač je za ovu prednju stopu, za njeno otvaranje. Imamo znači tri ovdje dugmeta, tri prekidača kako ih nazovem. Znači imamo za otvaranje, imamo ovo za izvlačenje same stope i za spuštanje stabilizatora. Evo sad ovo ide treći, stvar ide prvo drugi, ide drugi, izvlačimo stopu i treći spuštamo stopu. Ali nećemo skroz, pošto treba komplet izlaći da
pomerimo od rupe. Pravilo je da koliko je dubina rupe ovdje, otprilike nekih, ajde računamo 2,5 do 3 metra, nek bude 3 metra. Koliko je rupa duboka, toliko treba da se stopa odmakne od rupe. Znači trebalo bi nekih 3 metra da odmaknemo samo ovu zadnju stopu. Samo da vidim kakva je situacija sa ovom drugom, a ista je priča. Znači komplet dizalicu ćemo pomeriti naprijed, tako da opet ostane dovoljno prostora i za prednju i za zadnju. Kod me malo haos u kabini. Jutro sam rano krenuo pa je tu bilo i doručka i vode i kafe, svega ima. Sad gledam ovako. Da se ne ugrozi bezbednost dizalice, njena stabilnost. Ovo je nešto, da kažem, idealno. I uvijek pre nego što ugasite kamion, znači uvijek izađete, pogledate, ovdje ima nekog đubreta, izađete, pogledate, otprilike, znači to je bilo to. Tu je, srazmjerno je pozadi i naprijed. Sad možemo da ugasimo kamion i da nastavimo sa daljim raspakivanjem. Opet se vraćamo na ovu stranu iz razloga što ovdje ima nivelator, s tim što ja uvijek nivelaciju vršim po nivelatoru sa druge strane, jer mi on tačnije pokazuje nivelaciju dizalice. Znači prvo otprilike ovako samo malo oslonim ove stope, prednje i zadnje sa ove, ajde nazovem lijevom stranom jer na lijevoj strani je volan. Tako oslonim, sad idemo ovamo, na ovu stranu. Evo nivelator također postoji ovdje, ja njega pratim, znači postupak otvaranja je isti, znači obavezno prvo provjerimo da smo osigurače sve izvukli, znači ovo je prvi, ovo je drugi i ovo je dole treći izvučen, to se tiče zadnje stope i prednja, znači isto, evo tamo prvi, drugi, treći, sve izvučeno, sve pripremljeno za raspakivanje. Znači prvo dugme, drugo, treće. Drugo izvlačenje. I treće spuštanje. Prvo, drugo, treće. Prvo otvaranje. I treće spuštanje. Evo sad je se jedna spustila. U ovom nivelatoru vidimo da nam je ova strana ovdje, znači ova gdje smo mi sada, ovo naročito ovdje zadnja, da je ona višlja, kako Mehkur pokazuje, da je ona višlja u odnosu na ovu stranu. Znači sada ćemo odavde možemo da nivelišemo stope na onoj strani i na ovoj strani. Ovo su stope sa leve strane, ovo su sa desne. Znači idemo obe leve, spuštamo dole da bi se stabilizatori spustili, da bi prebacili visinu ovako. Znači kako se neko podiže. Tako. Sad nam je najviša dizalica pozadi. Ovo ćemo zadnji malo da popustimo, jer je otišlo pozadi. I prve dve dodajemo da bi se dizalica, prednji kraj dizalice, da bi se podigao, da bi došli ovdje, da bi Mehkur naveli u centru. Evo, Mehkur je skoro u centru, još malo ćemo zadnje dve istovremeno podići.
senka baca, ali to je ok, meni pokazuje još malo samo ove dvije zadnje dodam. Meni pokazuje još malo da dodam od tamo. To je to. To je to centro i sad ja ne znam kako se vidi ovdje senke. Pokušavam telefonu da vidim, ali ovako. Evo, u samom centru. Slušamo to. Odlazimo sa ove strane i gornji motor gasimo ovdje. Ovdje gore postoje merdevine. Spustimo. Idemo u gornju kabinu. Motor koji je bio malo preupaljen. Palimo sada ovdje. Ovdje također imamo nivelator. Evo, čekamo zvuk da pišti. Ovdje također imamo nivelator, evo, koji pokazuje da je i ovdje dobro iznivelisano. Motor se pali. Evo, sada čekamo ovdje da kompjuter odradi svoje. Evo, ovdje imamo, ovdje pokazuje broj sajli na koliko je sama ruka od dizalice premotana, znači evo pokazuje 5, znači mi imamo 5 sajli. Stiskamo ovdje OK i ulazimo u taj sam taj početni meni, da ga tako nazovem, za rad. Evo sad pišti ovdje pokazuje ključ zato što je sam osigurač na dizalici gore udario u kuku. Kada isključimo, ključ će se ugasiti, ali ne možemo da počnemo da radimo, tako da moramo da radimo sa ključem da bi raspakali dizalicu. Prvo što radimo, uzimamo desnu komandu, guramo je od sebe, ona spušta sajlu. Ona spušta sajlu. Naprijed je malo prozor, sad ne mogu to baš sa kamerom da vam prikažem, naprijed imamo prozor. Istovremeno kad spuštamo sajlu, znači komandu guramo naprijed i guramo ka sebi da bi se sama ruka podigla. Evo sad ste vidite kako se ruka vamo sa strane podiže. Klip se otvara. Istovremeno se dodaje i desna komanda i naprijed i ka nama. Evo sada ću ovdje da ugasim ovaj ključ. Evo, ključ je ugašen, ovdje se ugasila ikonica i prestao je da pišti. Sad ćemo samo pomalo da doziramo. Gledamo otprilike gdje je sajla. Ali mi smetaju torbe koje sam poneo, pošto danas ovdje noćim, pa i ne vidim. Evo ovdje sad ona trenutno pokazuje stepene. Ja sad ne znam uopšte koliko vi vidite ovdje sad na kameri. Evo ona pokazuje ovdje stepene. Evo ovdje sada evo ga 30, malo ne prlja prst, 30 stepeni. To je idealan položaj ruke da možemo da oslobodimo samu kuku, pošto nju drži napred sajla koja se kača prilikom transporta. Evo sad ću ja da izađem, da otkačim kuku da vam pokažem. Za to vrijeme da podignem prozor, da uđe vazduh. Vodite računa kad izlazite
merdevine hoće neka malo da klimaju. Dobro se držite sa ove ruke. Evo napred je ovdje zakačena kuka sa sajlom, znači lagano se oslobađa i obavezno ovo se preklopi da ne bi prilikom vožnje po samom gradilištu negdje sajla zakačila. Evo, kuka je sad slobodna i možemo da idemo gore u kabinu da je podignemo. Malo i sunce bije pa je nezgodno. Sada ćemo ići lijevu komandu od nas, znači naprijed, time se ruka produžuje. Evo, ruka se produžuje da čisto kada hoćemo da podignemo ruku ne bi kuka udarila u samu kabinu dizalice. Ne znam, možda vidite gore od sunca, evo izvlači se ruka, nećemo mnogo, samo malo. Evo, dužina ruke je sklopljena 10,4, ovdje sam pokazuje 12,2 metra. Idemo desna komanda ka nama i ruka se podiže. Evo, ruka se podiže, desna komanda ka nama, ruka se podiže. Lijevu komandu idemo i nju ka nama da bi okrenuli dizalicu u desnu stranu. Ovo je lijeva komanda, lijeva palica ka nama, rotiranje dizalice lijevo ili desno, znači ka nama je desno, od nas je lijevo. Evo, ovo su tegovi, sada ćemo njih da nakačemo pozadi da bi ona imala što jaču nosivost. Evo, gore ruka se podiže. Evo, to je otprilike to. A kako znam, iz razloga što ovdje pokazuje 71,7 stepeni, to je idealan ugao da spustimo kuku da bi zakačili lance kojima ćemo da istovaramo teret koji su kamioni dovezli. Nadam se da vidite ove brojke, evo ovdje 71,7 stepeni, ruka dužine 12,2 metra. Ovo je njena maksimalna nosivost sa 5 sajli, 16,6 tona. Ovo je trenutna težina 0,3, to je nekih 300 kg, znači kuka. Ovdje je stepeni kačanje tegova. Sad ne znam. Nadam se da vidite. Sad ću izaći da vam pokažem. Da se moram vratiti u kabinu. Postupak kačanja tegova je sljedeći. Ovdje imamo crveni šaf, ja sam ga dodatno obeležio da se zna koji je. Imamo ovdje ovaj V izraz koji je duži, imamo i ovaj kraći. Znači ovaj duži nam služi da se klip koji podiže tegove spusti i onda mi kada pomerimo dizalicu da ova iglica dođe na šaf, kada je znači pomerimo na ovu stranu, onda se sam klip podvuče ispod tega i uz određenu komandu kada zadamo klip se podiže i podiže tegove koji ostaju pričvršćeni na samu kupolu od dizalice. Znači ono smo podesili, evo ovdje je dugme, ovo je prvo, znači držimo ga na dole i spuštamo klip. Evo, čuje se određen zvuk koji proizvodi, on se sada spušta. Čekamo. Malo pustimo pa opet pokušam. Sad je klip išao skroz dole. Sada znači lijevu komandu pomeramo ka nama i dizalica se okreće desno. Sad je sama stala, udarila je zato što klip je se podvukao ispod tegova. Sada ne izlazim napolje da vam pokazujem, znači sada je ovaj mali zarez, ne da se vidi odavde, sada je mali zarez na onom crvenom šafu. Idemo isto dugme, samo što sada ga držimo gore.
i osjeća se u dizalici kako je klip podvukao se pod tegove i podiže ih. Sad je udarilo. Pokušamo još jednom, dva put. To je to. Tegovi dalje ne mogu. Podigli su se i oni su sada na kupoli. Sljedeći korak jeste kuku da spustimo, znači idemo desna komanda od nas, znači naprijed, spuštamo kuku. Onaj stepen koji sam malo pre pokazao ovdje od 71, evo ovdje 71,7 je idealan ugao da se kuka spusti, da okačimo lance. Evo ja polako to spuštam. Dok spuštam, znači uzimam i ovu lijevu komandu, znači pomeram malo desno, čisto da bi oslobodio vratanca gdje stoje lanci. A to su ova dole vratanca, evo vidite. To su ona vratanca, evo kuka se spušta. Malo samo dodamo. Inače za samo raspakivanje dizalice ovdje koristi se ova ovdje ikonica gdje je nacrtan zec. Ona se isključuje ovdje na ovo dugme, znači kada ga zadržimo. Evo ikonica je se ugasila, sada je to spori režim, to je kada znači podižemo velike i teške elemente, uključi se ovaj spori režim, a kada se pakuje i raspakuje, znači ponovo stiskanjem ovog dugmeta, evo ja ću ga stisnuti sad, zadržati, evo pojavio se zec, znači to nam je brzi rad same dizalice. Evo kuka se spušta. Sada ću ja izaći, da zakačim lance. Malo pre sam rekao treba da imate rukavice ovdje, a evo ja ih nisam doneo iz razloga što je kolega prethodni dan radio i ostavio ih u donje kabine. Rukama okačiti oba lanca jer teret koji istovaramo zahtjeva oba lanca da budu nakačena, znači svaki lanac ima po dvije kuke, znači ukupno 4 kuke na dva lanca. Sada idemo, znači kao na početku, idemo lijeva komanda naprijed, znači naprijed, lijeva komanda i samim tim dolazi do izvlačenja ruke. Evo, lanci se podižu, ruka se produžuje. Sad ja istovremeno praktikujem, znači i ovu desnu komandu da idem ka sebi, samim tim ruku uspravljam da bi ovdje ravno izašli. Znači to prosto bude nekih 75-6 stepeni kako sam malo pre pokazivao. Znači za kačenje lanaca 71 stepen, 72, a za njihovo za njihovo vađenje iz bunkera znači može 76 stepeni da bi oni ravno izašli, da ne bi prilikom izvlačenja ruke se zaljuljali i udarili ispred nas. Ili još gore da se vrate i da udare u kabinu, da polupaju staklo. Evo sada ovdje na ekranu se vidi dužina ruke. Evo ovdje 18,2, 18,3 i dalje raste. Ovdje nema potrebe, evo duže, evo sad ćemo na 19 metara staviti, 19,1, zato što ovdje blizu se to istovara. Da ne bi sad izlazio ponovno napolje, zatvaram ova vratanca, znači samo ću lijevu komandu pomeriti lijevo, kupola će se okrenuti na lijevo i vratanca će se jednostavno zatvoriti. Eto, to je to. Znači ovo kada radite, bitno je da lanci budu iznad same kabine u kojoj ste sada vi, da ne bi prilikom okretanja došlo do udaranja samih lanaca u kabinu, jer sve oko kabine je staklo. Eto, to je to. Tegovi su nakačeni, lanci su nakačeni, dizalica je iznivelisana, to je znači bio prvi korak, nivelacija dizalice, drugi korak kačanje tegova, treći korak namještanje lanaca i izvlačenje same ruke. Mi smo sada spremni, čekamo teret, to je to. Sam postupak pakovanja dizalice vidjet ću da li da vam pokazujem, sve isto, znači samo idemo unatrag, vraćaju se tegovi, spuštaju se lanci u bunker, otkačinju se tegovi i dizalica se pakuje i ona je tada spremna za transport.
To je to ljudi, od mene sam posao koji radim, evo vidjeli ste neki od sljedećih klipova, vjerojatno će biti sam postupak ubacivanja tih elemenata u ove rupe koje vidite ispred mene, podizanje stubova, tako da ostanite uz Smotva Review. Bavimo se ne samo vožnjom motora i hranom i sportom, već i ovako nekim zanimljivim stvarima iz mog života, posla kojim se ja bavim. Hvala vam i ne zaboravite like i subscribe. Ćao drugari!